Khulumkha, ang Sujit Tripura, jotono lam show ani YouTube. Ketal blogging tai latest update ni bagai ani YouTube channel no subscribe khlai di, like khlai di, share khlai di tai jotoni sai most important bell icon shinna tapok di. Kerak salni 14 July 2020 sal mariwo bishiburum ni haike takalai bishiyobo haino hai Bubagra Nukhungni ker Mwtai songsa jakha bishiburum no joto Mwtai ni raja bai palai jak phano takalai palai thani juda nuk jakha kharchi ba chibri Mwtai ni hati bar sholo no ker Mwtai khlai jagu obono rugui no kerak salo nuyung mawo ker Mwtai khlai jakha chontai ni yaktei phiaba Kharchi Mwtai se borok kobang phayu hunai ter khlaijakliya boli rujagya phano kiar hai hujak Nukhungni Mwtai phano puntok butharna ni raida tong phano hapangni bisingte puntok rok butharna rujakliya hai khai shirishiti ni raida sabai jakha obunutui ker Mwtai tinai rokni khawobo kha khamlai jaktabu obo hai tong halogo sungmung kasawo Bubagra rok bai hapang khajak raida no sabai mani Udaipurni Tripura Sundari Mwtai nogo puntok buthar jagai tonguibo o chibri Mwtai te ker Mwtai hai Tripura sarokni Mwtai o tangai o raida muthak jakha hanai sungmung kotor kasajak tabuk joto lukurokni thani o मुझको कॉटन में आरमुने ते कॉटन जरूरत होगा नहीं बस खाऊंगा नौता से मारो फुंगी नोटिस में आरमुंगे नहीं ताऊ हरी नौता वो 그거 시험은 그거 가냐이 자기 손나야 어느 저 자기 손가 아프게 깨끗이 아 나와 아프게 깨우더니 한 마리에 깨우 높은 마리에 다 am Mwtai ma dorti la hamana mla 마마 하게 다 깨우 마 하게라 je hamna ke bok sa tu tai ma nokhli to je pa 마 놓고리야 아버 예 아치는 부르시는 분 없다 봐 또 빠하로 또 어르팡도 아다이다 보니 깨로 하고 때만 놓고야 하고 하여가 하여만 동나이 ये थोंग जो तो बायो ताई को आजा और थोंग के बस जरूरती एरिया तो कला के बा अब वो तो सरो किरी किरा वाडन खाता ले या वो यो खाता ले वाडन रो आई दुर्गाबारी मते बरो खूब जगह दुर्गाबारी खोले गो केर पुदा होई दिमी दिया करबो किता कबो आगे तो दिना बाधा काटे कोदर काटे हाथ काटे दिन मांगाय एबार तो सब दिन दिया ए खाची मुख फुदावै दिन दिया गंगा फुदावै दिन दिया एबार ए केर फुदावै दिन दिया আর তো কোনো গড় নাই আর এবছর তো বাধা বলি হাত বলি কচর বলি এবার তো কোনো নাই কের পূজার মধ্যে ওই এবার নাই এবার কেয়ার পূজা কয়টা থেকে কয়টা অবধি থাকছে এই 10টা থেকে তো এখন ওই সিংহাসন পূজা করব পূজা করে কেয়ার ফেলাইব এই ভিতরে লোক বাইরে যাওয়া যেত না বাইরের লোক দুকম যেত না আর কালকে কয়টা অবধি থাকবে কাল সারাদিনই আবার পরশু দিনে সকালে 8টা 9টার সময় মুখ দেব শেষ করে